Kadba ki dukhat ka Meghalaya Truck Owners and Drivers Association lembat ki try bat ki nongya truck haga janmit jong ka arpu waiter ujimang arajar arpusan kidang yala ki nongya lam hamauren keneng East Khasi Hills naga benta ka jubab ka bami naga jingkot jingelang Deputy Commissioner ka East Gentia Hills District Shivansh Avasti IAS kabala khot haga por mensngi lawan poi uba Livingstone Kharparan MLA ka Voice of the People Party na Maureng Keneng ubalawan ra ka kubor baka party ka kershan ya ka jingdawa ki nongnya bat ki try trok kata ban kenteu ya ka bai kit cook da ki try karkhana uba Livingstone ulaong baka jingwan jong u ka dai lingba ka jing betha uba Arden Belar basayo mai president bat MLA ka party na Nongkrem constituency. Jing kau jika long ba, lagu nu raja seneng mo. Di halo kata nongkrem kia lum kia lang hang ni ban pau kita ka jika wang juki. Sha kam pam ju disi ju ka East Gentia District. Dengan scam ba lese ke udusun sap dengan jing kam juki. Sokhat iki kawanikan ban pempe kita kata. Kam kini ro mai kini beliau ki ba tersitom. Tapi makin ka kamai banyak kali bat kinyo cakap mo tapan dia. Dikata ingi iba kamansin cuki kalong ba tonsin trang bikin kamai hok bikin hamim mo kayang kesem. Dengan skam ngaru ngadon gum nami khat wala pa ngaru do president jong parti juni di bantan kabel pil ai mesin efisia kat banyak. Pat kawai nga pil kalong ba kandai banya pa ya pra yeteli lang kawai ka sor mo kung ba gini ki boru kita skam. Dikawai pangapil kalong ba bidang nomor perang ni lekat bala banang cai-cai. Don kita komunikasi tai we ala ibon la mandon kita mesteng u banam pen ki win. Ket bok ruang ada lengkap. Di naklang juga komunikasi ru ni persan kat bala ya ke pan pudin. Ban kernem sikipor putih pek. Am ket sap ya kita kecil kam cufi. Tang tak tin ba kedap sistem baik sebelah sebaro. Kini ki lombar juga seng lagi seng ke bidom lang ni. Kumban syukdo banadu katayo ke baningkong jong ujemang arajar arpusan ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kawala penlong deka jinyaki bandawa nakitrai karkhana cook ban kenteu ye ke baikit nakakat sau spa tingka sha ka arajar san spa tingka shiton bat kani kejinyatan telai kala ne lakumba ar tayo tam AA. Kini kalau penlong ki bor penyai district ke East Gentia Hills ban lum dekat jingelang ha kekat kendai terik ujemang arajar arpusan ha kabalawan ban simbentar ki nongelam ke East Gentia Cook Manufacturing Association ki nongelam ke Meghalaya Truck Owners and Drivers Association ke East Gentia Hills Truck Owners and Drivers Association ke Gentia Hill Truck Owners and Drivers Association nalor kiwei. Deputy Commissioner ula pentip banagata ke jingelang ki try karkhana ko kila ajing mut ki try bakin ongya trok bakin hap bantau daga wepat ke kinhon khnang ba kin la banya penbet khamba shu ha ka bede bakin seo ye ka baikin na lor ki wei pat kumta labu ban penlong jingelang biang ha ka por minsngi ka arpu waiter ku jemang arhajar arpusan Henry Hekapor janmit pat kinongelam ke association kila penpau bakim hun ya ka rai na ke jingelang ka bala khot penlong do Deputy Commissioner bat kumta kin beteng biang ya ka jingyaki ka kani ka strike ka bangi le mentakasni ka bangi sedang mentakasni alor ka dong rimba nadu ka tugas ni ba presentang ba jongi la pensnyo ha ki members a Palau office DC jongi East Gentia Hills ba ladang imyo kanu ka result ha ka arpe witerik ngin simbe ya ka indefinite strike te kumta ngila sedang ngila penting ya ka ni strike jongi menta bat ngi kerpat ngawer lang ya borok ki member jong MC Toda bat ke Gentia Hills Owners Association bakin ye tray rangkat kumbajungi ye tray bat hoy ngimla ahiru banlet ba menta kaladon ke jingi keren ro bat ke East Gentia te kata ke jingi keren kadang yaj ngi kermen skam ba ke jingi keren jong ki bat persen rang ba jangi lene bat ki ke association kam Gentia truck kan poi ka jingi singau thu bat kam kan long ka bayaj be ban ye renti ban ngin yo ban ya kamai chakpo pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f ha ka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shet yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya